adagi DM college da tamna last year ni ko haije koi English major to DM college adu mai to no hona da sana kanna ga chi number 1 ta thokre koi flyway sida adai koi number 1 tar ba koi different groups ki number 1 ta ba mayam ji amuk punchila koi overall ina muk ta na bane overall ta na bisida ai di overall yaw ki kai di kam khalu pote da hana ju overall lai ga ji khangju da ba adagi ai kau thore mai ai mayam ji overall tau do rai haina tor ko da ai si overall du da yawe adu overall du da amuk ai si mayam group taruk taret muk ne number 1 khangklai ja dagi moi ji top 111 ji khangklak pada ai hak sia muk koi gi number ani suba position ta bai wani da yak che adi yam haraw ya ani suba ta ye yam as keno ne ai hak na mai thi pi je koi 75 kg lumba 80 kg lumba ga ne loi thum da la me ba adu ga ai hak na number 1 ai na lumi ji only 50 ga to 53 kg do da lumi je moi do yam chau ro ga ne chau ro ga ne do adu ai na mai to na tha taru ka sara ga mai thi pi bu ngam ki do adu mai to ga ai actually yam na pukning jam thok pigi ba hai tar ko khoi chana gi lam ji da ta ubti aju da mai thi ra ga chu dum chat pudi chak ki ne sai koi na da gi sum khoi na pam ja na sport se pam ja na la kun na samai to da na aju ojam pa ke do yaw ru ba da gi khoi gi atopa ambana es khoi ojam me pak si moi gi member am oiram da ma tam du da aduna moi gi VIP member am oi da bu du staff am oi da bu da ojam me pak ki competition da yaw we na khoi yaw ru ya na khoi ji tan thue chahi ani tan thue ba haidi ngarang da nungai ra ngarang competition loi ba gi lupa chama ga humdra manga phangbido harau dana koi imaji imphal kai thel da kar nga ga le ga koi imung manu nga ga thonga chare yam harau na ko haidi ahan ba puchi gi sel kar phangmani ga na adagi nunga lagadi moina asom da amba koi all manipur body building association na jam pak ta yaro ba sanro myam loi tan thue na wow hai eba adu am nungai ki de thawai do to wigi de ayak ki di laibak phabani ayak si Jawaharlal Nehru gi akhoi gi India gi national test da yauru ba ayak se laibak phadana pastor ko tabidi Jawaharlal Nehru University New Delhi da ayak se mai tam ki bana adu matam tu da ayak si Delhi da laina akhoi gi body building che thoe Delhi state che ai Mr Delhi state si mari rak lawe adudagi Delhi si represent tawraga khoi gi Northern India competition yaw bu chatle aduju aina ahum lak number 1 lawre Northern India ji su Northern India ji mi yang ko da adudagi overall da ai amuk lawe ba Northern India overall jam lawe smai tawdana ayak na panjari bi gi maram sina sagi regular exercise amadi sports participation ki importance se matam dura ha khangam dewa kanama tan ja ingon da tambi da ba kanama dura ingon da masina lai la shu tamba da phai phate ha kaim khang da ba aina sara ning we sum isa ina pam da gi sum sara gi bi wa ne ba ado hujik ko na aina ko na khang pa gi Taiwan da kan da aina sai gi ko na online da kai da ko na research paper to matam da research to matam da mi gi article pa matam da mi gi research paper pa matam da thesis dissertation to matam da paru matam da ai samna research to matam da khanglak pagi wane ba khoi smai tan si achuki matak ka nei je adubu laibak phabna ai gi sagi khanglu draga su sagi sports su chang nai na sanarak panina chang nai na competition di yarok panina sagi akhoina sanabada phangliba khoi gi focus hai tare ko puning chang baje hadi sanaba hai da puning chang da yo thakan ngam ponte ba aina masal saning ni adagi aina competition ama thok matam da pikera chawra number 1 oirak pa hai bise yam na wakhal ji pukning wakhal ji chang na koi yo che sana da ya de ba masi yo sana ba ka ne dijim da sana ba ka na te ba masi atopa any kind of sport as you masi thoine boxing oigera even chess sana bo oigera cycling oigera ko stage da khoina pukning chang na sana rak pa se sagi larik tam da kari kamai kana rak ya da masida akoina puning thada bangam mi che akoina lairik chi ngahak pa ba matam de jo khoi gi puning che yamna focus to no khoi ji lairik pa bangam me si uji research na proof to na ai masi makha horen panjar ke si kamai to ge da ai di matam ju khang draga su sai hai ri kana ba che dum phang rabni na
koi jawla neru university tambasida koi master loisangre mayam pakna yamna mak wana dum loisangi adagi MPhil course chahi ama tawi jawla neru da akoigi aduchu ayaksi adude do score si yamna wangna 70% phang ena ayaksi direct PhD IT PG ba direct PhD ton ge ba jawla neru university da adagi direct PhD si ayak PhD MPhil ji chahi ama ka course work torga direct PhD to bangam ke ba adai direct PhD taugi basi chahi manga gi manung sida loina focus torga aduchu Taiwan da mukchar adi India da mulak torga torga lotion gi masi kama ado lotion bi khoi mi kun ga taruk mung ne khoi class da da khoi punna khan gi je khoi gi 1990 gi khoina JNU chang matam sida 98 ta loi 90 da chang matam sida ado khoi mi kun ga taruk muk chang gi da khwai digi ahan ba PhD loi gi je kang lai pak macha ayang no oi gi ba adi si ngak tro se ko ado si aina ahan ba PhD loi gi ba nupa oi ba adagi ai gi matung da loi gi nupa do ado ai ha hujik loi gi ahan ba loi gi ba ji Taiwan da English ki professor oi le ko ado ani su ba loi gi je Rajasthan macha ma ai gi ma na Rajasthan macha ma ji America da Chicago da ma ji university ma ju Hindi gi oja oi le ba adagi atop moi mayam da khara mana master da loisala to ke ba khara mana UPSC tha ge ba khara ma adum aya mana mafam rang khang gi de ba adu mai to dana si JNU da ayak ki PhD solution ki PhD tau ma tam si ayak si PhD tau na sagi ayak si sanarim ni ko body building ki Mr. Delhi ji mari rak lau ra overall adagi Mr. Northern India ji ahum lak lau ra overall title ju phang ra adugi matakta aina sagi yamna wana horokpanin laida na horoppanina akoina Delhi da larik tang bijak khoi mung paisa paina sel paina larik tang gibade nate sagi laibak phadana test yauru basida khoigi pass torokpudo adudagi tam gibne ba adu karigumba aduda pass toren tam gibudu chu karigumba ahana Delhi University gumba daga oiramadi ai tambangam da basu yai maramdi akhoi mungna sen thaba ngamde ba adu kamai to ai nak tam gibagi dai khoi imana mong khang nai ngon da tambirakhiba jawala ni jadi fee si yam hong bani thama da yam hong bani aduga chaba thakpi yam hong bani hai hong gani hai du da changi bane ba ada batam tu da koina larik tam matam da koida pi gi bi koina hostel gi fee bi je thama da tha taruki ko koi semester system da chara pani je nyu da lupa chani gi yang kai khatane ba tha taruki ko adagi tha koi gi hostel fee je adu hostel PG hostel lai bisu ai kanu ne ba ai single da le ba ko master hello gi dei MPhil PhD to bi dei je ko je single room je dum pir e ko adu lupa chani yang kai khakta ne adagi cha ba gi na lupa cha hum yang kai chamri mu asina kamai tor ke da ko master to wi matam ji ko gi iyamba ya ki iyamba ko Arunachal da le ba Itanagar da le ba ko gi Ngangbam Shantikumar maji engineer JE junior engineer oina maji matam de lupa lising ma chonga mu phangaga junior engineer oina maji thabak to ba adai magi lising ama phang badu dagi aingon da chonga se khaido ga thar e ba mai to dana chahi ani si master lo sele aduda yamba gi chumai chu imung lei jai ko ari jum da lei ba yamba moi ahum du de ai kai ma haider da moi di kai ta kai moi bo moi di moi chani ngai bo lei punte ba ai na pang da ne ba ada aina moi chani nga wali thuna ai paisa ji hai ngam te ba ken bo moida hai ba ngam tabni aina khoi iyamba manglem jaw de chu hai do khre aina master hel oi dei de adagi iyamba yum da hom lai ju moi to kam hai ngam pute hai te moida ai smai hai re taton khoi engineer iyamba dai taton ko man ai hek mathak ne taton ai sidai da lai se ai itom da dum ai part time thabak to bane khang de adagi ama to khang to ai dum tawjarge taton gi yum lai rabni na imung lai bni na sum hai de nungai tra ai na ngam na bai to hujik to wat pedi chahi taru wal im kai ja chahi taru wal chahi ani losan gra chahi taruk si aina itom da tawjarga ai si lairik tamjarage na hai re ba adu dai tamora dum thokcharaga ai hang na puthokchara tam dei ni ko hai che ada iyamba yumda lairiba khoi gi iyamba ohum subje matam du ma ji
ayakna master loy hek loisan gi be matang maji gari driver hana hendamel oina leramba maji gari driver ama oire ana oirakpadagi mana sangai theladom da matam amada ching yam hong hong yon gi ba ma leidaina leibne ching gi sarukto aduda khoigi yamba ahum suba han yamba ahum suba yamba ngangbam ibosa sina khoigi lamje machet ama khak lehobane ba ama ni khak lehoba aduda mana machet ama yon thoga ai hakna haiba ngamjada du mana yon thoga akoigi aigi MPhil coursework tawbagi chahi amagi se sidi mana mateng pangbireba akoi bidhan ju khangbane bidhan chiche chawbagi mapa do bidhan chiche chawbagi mapa du ne mana hingon je lehobu mana puthoga mate ama yon thoga ingonda mana tharaga ayaksi MPhil je losingi adidagi PhD chahi manga tawbase sine bana awaba chuki matik thangna reije ana kaya mu wage da noi larik pa da thengdi thengna ramani adi matek hapetang palam ge koi pa da mayam ju aram ge koi gi cha sing inau sing je koi gi moi da pet khangjana ba ada ai si mana yum da jo hai ba ngamdra yam ba engineer du su lo ba ngamdra hai do kramni na ada ai jo hai do kradi wa je ngak na chum chat pa mi ama oi bani mi sha ama oi bani na koi gi hai dre amta ada ge aina sai part time thabak se tawe okay international airport international Indira Gandhi international airport ko adagi poche yon ba khorpa salesman oina chatpa aina thabak lairik laisu tambai matam sangbai khantoga adagi tuition toba akogi private tuition ji toba adi mayam ji loina adagi survey toba yam toine tawe akoi Indira Gandhi airport akoi survey toba se si akoi jawala neru je tambaje moina khara thajabi ba haitare ko adi khara maming leiba university ni na wakhal do wangna khanabni moina thajabi koi thabak adum hek thabak lerak phangba ngameba towi kum sung akoi gi part time thabak khaktang tawraga akoi gi ayhak ki hana every month yamna stable when lamba income dudi kan sagi financial health deal oiba ngamde ba jani thab adagi si tawra adagi ai salesman oina chali private tuition tawi adagi akoi gi even advertise tawgi akoi gi che sang advertise ki commercial kano du baw low bu chale ko na company da chalaga adidagi akoi gi adugi mathakta gym gi ayakna sagi Mr. Delhi Mr. Northern India go title du low runners way gym gi thabak taw matam jara gym gi thabak se phangya ba phang tawdi adubu moina pa mi si akoi gi gym da permanent oina thabak taw pa me moina part time taw ji pam da ba moina part time taw pam de admai ai adu aya ki di like Delhi da like tam lak pani pechel tan ba lak pan tam ni na as adu ding amoi har ga tu eb ko adu sangung ke pe ben part time thabak taw ji ko sel oina bi be mat ko mai taw na som ho na bi da khoi gi isaagi hostel gi hong ra ba khoi gi lupa chawm ya kai chamri mu ki hun bang amak tre ba adui matakta koi firon je lar ka deni ko adagi akoi gi ai sana bu dum sana ni firon julai ba ngamdre adagi hostel gi cha ba gi hun bu ngamdre aduna ne mama hong de ju panjagi ba hostel gi sel ji matam chana chung pi ba ngamdre mi na ki Shantikumar nang hostel da chak cha ba yadre hai ba gi eviction list thok je atum ai se number 1 tha khuding ta ki ba adai smai ta na sum thok na sum de IS yum da di thoi ai PhD title PhD doctor title is phang da ya de lau da ya de akoi mung da ju kanam ta lai tu wang na tam ba lai tam ne ma ju ma de lau da ya de nu khangjal la dum lai ke ba ada masira sum upai ji sum therak pa matam da lambi sum yelak matam da koi gi hostel gi president ba lep pe baina adu hostel gi president lep pe di mi kanam chung throk ngamdre ayana sa gi Mr. Delhi ga lau ba si title lau bu na overall India Northern India low is mo ju ki jana throk na kanam ta ngoi gi mayok te lep pangam da na bote dum ka ba mai to nai matam khara harau na chaja ba haidi hostel gi president already khoi gi chak chap je free oi bu ani da breakfast lunch dinner se ai na tori ju atai gi na te ba sian tan bai na te kai na te ai ming thon ga pam te tau chak cha phang la loi re na khal la ga ina sagi hostel president je yaw bu ne ba
ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯐꯖꯅ ꯆꯥꯖꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯆꯥꯛ ꯄꯨꯛ ꯊꯟꯅ ꯆꯥꯏ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯐꯥꯁ ꯐꯖꯅ ꯆꯥꯏ ꯂꯟꯆ ꯂꯧꯋꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯩ ꯁꯦꯟꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯔꯠ ꯇꯥꯏꯝ ꯇꯥꯟꯖꯕꯗꯣ ꯈꯔ ꯇꯨꯡꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯖꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯡꯆꯥꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯩꯗꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯗꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯂꯝꯗꯝꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯔꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟꯗ ꯂꯩꯗꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯎꯁꯤꯠꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯍꯟꯊꯅ ꯈꯟꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯕ ꯎꯁꯤꯠꯄꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔꯗꯨꯒ ꯈꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯔ ꯏꯄꯤꯛ ꯄꯤꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯈꯠꯅꯕꯕꯨ ꯀꯩꯗꯧꯔꯨꯕꯅꯣꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯥꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯔꯥꯜ ꯄꯤꯁꯜꯂꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯒꯤ ꯐꯝꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯩꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯋꯥꯕꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯋꯥꯕꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯇꯧꯕꯒꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯔꯝꯗꯥꯏ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯂꯣꯏꯔꯝꯗꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯋꯥꯟꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯩꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯏꯇꯩꯃ ꯆꯟꯅꯤꯡꯂꯩꯃꯀꯣ ꯆꯟꯅꯟ ꯊꯥꯏ ꯇꯥꯏꯋꯥꯟꯒꯤ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯅꯤꯉꯣꯜꯁꯦ ꯃꯥ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ 1995ꯗ ꯃꯥ ꯎꯅꯕꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯦꯜꯁꯦ ꯈꯔ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯛꯇꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯖꯋꯥꯍꯔꯂꯥꯜ ꯅꯦꯍꯔꯨꯗ ꯇꯝꯕꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯁꯤꯗ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯄꯟꯖꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯛ ꯋꯥꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ MPhil ꯀꯣꯔꯁꯇ PhD ꯗ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯥꯔꯛꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯋꯥꯡꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯉꯝꯃꯛꯏꯅꯣ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯕꯨ ꯊꯥꯖꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯃꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯒ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯁꯥꯖꯦꯜ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯐꯝꯕꯥꯛ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯌꯥꯎꯔꯨꯕꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯐꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯂꯤ ꯐꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯖꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯊꯝꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯄꯦꯄꯔ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁꯇ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯦꯄꯔꯁꯤ the impact of regular exercise and sports participation on students' academic performance 하이브네바 하이브디 장 나이나 사델 또바 아마디 장 나이나 스포츠 하나바 아마디 장 나이나 스포츠 컴피티션에 징바다 팜바싱다 야오버시나 그기 마헤이 마신 담바시다 아수키 마틱 아조바 이틸라마 마틱 마야이마 비 하이브도 시기 마땅데 이바 페이퍼네 시기 마땅데 이바 리서치 시기 마땅데 또바 리서치 페이퍼네바 거의 페이지 따라 머리 따라 ngathok yongne iraga ayakna sagi conference se yawrubne ada masidaisda ayaki paper se ayak hoi ayanadi mamangda ai world gi title gi mayam siloga asuki matik yamgre ayakna award phangibsi kogi sanabagi field diko okay even a hall of fame natural bodybuilding hall of fame ai je na asia gi ming itum da ne ablai se adigi INBA PNB world ambassador hairiba title si world da itum da ne ba si kanglei cha macha ne ba kanglei pak macha ne ba si gi title beautiful beautiful everybody give it a hand come on thank you adigi sidai the light of Taiwan fangiba light of Taiwan fangiba ko excellent leadership award fangiba adagi akoi manipur da iramdam kanglei pak da iraport foundation ai si international award si pi khrabani 2004 da or malako adu pi gi to moina lupa lising ko mangang lone na ingonda citation pi gibani certificate pi gibani samai tawdana ayana sanabagi matang stage da I besida kari da makta ai khandi khaludamne ai
paper si ai research paper si best paper award pirakani se adu pirakpada nathana akhoi gi conference days da actually chair oheleba actually moderator oheleba session amagi adu masidais da ayakna muk hena muk khanga ina kari damakta makhoina ayaki paper si research paper si best paper award phangli pire ibino haibisi matang da hak haipetang punjab sida chang sama laujaraga tanjam lauraga moina pire ibisi maram je haidi hujiki matam sida khwai dagi khoina oja ama oina ko adi mama mapa oina ahlamana mo oina guardian ama oina khoina thengnariba mahairoi singjigi matakta thengna moigi matangda thengnariba khwai dagi awabisi karino hairaga khoina moigi motivation yaudabsineba mai machin tamama tamda moisi motivation yaudeba dagi motivation yaudrabanina moisi lari planning de hujik kogi naharol singdi yang bio bako college na khande senior high school na khande ko yang bio bako moi cell phone amada moi na cell phone pai ma ta cell phone dina moi matam kayam sinna bage se yang bio mayam na siloi khanarabne ba adugi matak moi na matam chi manghalli ado akoina moi da sajel tau exercise tau haru ragade moi matam leite ai lari tammi har khane ba chumdrasa si aduna sagi akoy adagi amo akoina ahal lamanda mu yenga sebko akoigi sagi akoigi research tawdana mayam na khanglamne scientist mayam jina akoi scholars singna psychologist mayam jina ko akoigi moina research na khangabane akoigi sana khona bajina chukti matik kanai je adu akoigi mama mapa kaya na akoigi mama mapa oribsing na akoigi moigi macha singda ibungo nang sajen tawna hey chang na sport sanawna chang na sajel tawna haibsi yawbraba amata yarom moy ba yambana chamai manungda amaga yarom ga yarom do mande adusu maru oina koigi iramdam kanglai pakte yengbiyo huje akoina mi ama oi ba haibse kamai khange da koi mama pa singjana ina kun masu juno laire ba su osinu moina khanbe kamai khali lairik tamba lairik tamba si ka tane after je aduna kamai to isa khum mai mut lobawda koi tuition je tharibne ba van wide gari wide dagi moigi macha machung je scooter tawdana cycle tawdana de car taw thilimne tuition tawje nongmada yam grabne momoini tuition da sel thadari be mayam je ko ado mama mapa amatana hairoi ba ibungo ibema nang nasa patana nasa du fit oidana nang kamai tong lai heideno lai tamba yaroi somda thajalaga somda loi thokigani haidu kanamata haidieba ado mama mapa oibidi laila hachu haibisu yawi ko haitabisu yawi ko hoi moidi thamgra seba ina kunbasu yawi kundabisu yawi moidu ngak thamgisi ado oza oiba mayam che sina bo haideba koi mahiroi singsida mahiroi singda satra satri singsida haideba noi lairik laisu da mai pake haradi tungoina mai pake haragadi noi lairik laisu tawbida puning changba ngamge haragadi adagi pariksa da koi exam da mark wangna phangge haragadi achoba thabak tawge haragadi punshida mai tungoina mai pake haragadi noi sana khonabsi amna mathau tai changna sajel to mathau tai changna na sport sana mathau tai karam ta haide bo ojaju sina kari oira manipuri topo tokra world malay mafam jira koina research to matam da koina yengma matam da koigi 45 to 50% gi makhada 50% ji yawde ba koigi mahiroi singa sina koigi changna na sajel to ba koigi sports to se sina kari oira moi puning changna lairik pa bangamde adagi puning changna lairik pa bangamde puning changna exam preparation to bangamde adagi tungoina mai pakte masi khudam achoba haragati koi manipur da tuition to na mayam thabi mahiroi singje kamai tor imoi lairik tam ningakte lairik tam to lai adi matungda adi lairik tam tolak tana moina koigi cell phone da taina rai mama pa singjana koi sana khona bu phangandra tuition sum tawlena madula warak tana lairik tam ningakta dana moina asagi nisa sabrom da mai onjalai adagi huran chinti to da mai onjalai lairik tam batolai adagi nupi angang da oidaba aranba miyeng da yang bahori sine ba koina sagi pukning je chingyan bangam dri adu hari ba pukning chingyan bangam da se motivate to ngam da masi kamai to na koina changhan dige haragadi khwai dagi koina kana basi kari oige da koi
regular exercise and regular sports, doing regular exercise, doing regular sports, and attending regular sports competition. This is one of the best ways how to motivate students and how to guide them in the right path, in the right way. Sumaina akoina ahal laman singa mama pa singa guardian singa oja singa akogi mairo singa haibiga dabaneba es maiter noi nasana u patana masama u patana na koi si any line na changmo matam da noi mai pak pangam loi haiji haibiga dabaneba adu haibi dia adu aina mama pa singi gi mahut sindana guardian singi mo chilaga amadi oja singi mo chilaga huji yaubiri ba koi gi cha sing inau sing ichal singda thamjage madudi hayengdagi ngasidi numidang oiramnina sangaroi hayengdagi sanabche hobiyo ko adu oiragdi maramdi sanabgi kanabse ai mathangi point sanabgi kanabse ai haijake ba kamai to dara aina suki matik thajana ai mayam da haiba ngamino hairagadi ai hakna research am tawe handakse ai gi punchi wari da chu mayam da tamjagre ko ai ngasi mai paktana sibok Taiwan da yogyorpa professor amo oina leiba ngamjariba aduga malemgi thakta malemgi masamo pabagi hida ama thaba ngamjariba adi hall of fame phangjariba INBA PMD world ambassador title phangjariba adigi mayam ama title ama phangjaribse kari na mateng pangke haragadi aina jawala nehru da larik tamakpaduna natteba akoi mungna laire badisu natteba ina khunbasu natteba kari nano haragadi na chang na sajel torukpa China sports competition yorkpa aduneba masi ai khange isai tumda khangjagra adubo ehakna masi atopa mi da su oiba yabra chala haina khangning da handak ki research sobneba ina adu ai haki research subject si aina hujik mapang da panjagba mai tore kadore okay som dai research si aina atopada ehakna chang yengaga research toroga masi chumba chala chumda pra chala yening da aina research sobne ada akhoi university maheroi khara khangalaga aina research tobne aba ada aina research origin kamai weda mi je sagi maheroi si ma je hanadi kamai to gida ma ji maning da ko maheroi ni fu yang kai class da yaw je ma ji karai phamge da khwai di aroi ba bench to ma kwai matung thangba aduda phammeba aduda phamaga magi mamana bising da wari sana dana lay adi natragana magi cell phone du hang to aga magi cell phone du surf togani internet se togani ado adu natraga ma isai taraga leireba ano mama na ai manakta laga magi exercise do aina yenge hai matamda nang kay nang mana matam mangan dog sir pudi exercise to ai just mai exercise to gani title mayam phangi ai professor ju originally matam mangan gan khokono na hai de mana ai wai ji ta gi bedagi ma ji mi khara lerga exercise to hauren hai e bangonda adu hauren hai rakpa jiri kamai to geda ma ji chang na sana ba hor ko ji aina ma ji nungsi dana adu di phare adu di na sana bagi chart sana bagi chart exercise chart amadi dai chabgi chart aina pibi gani gai to gani haina hai bidi ma ji fajana sana ba hore adi ma na fajana sana hu magi mentality magi attitude magi akhoi waakhallon magi haunalon char adi magi lamcha sajase adu ki batu hongba hore eba sumaina hongba hore podegi hana icham chamba jim amada sana ram buduri ma pa na nungsidana magi ai na je aina sana ba 24 hours hangba jim sida ming jan bire ma pa duna legi aina juma ji char pibi re dai ki char chi sembi re adi aina tambiba yaba pauktak chi pibi ba pauktak chi pibi re adagi ma ji yam changna sana adai nong mamadigi magi interest si yenglaga aina mangun hai what about you compete this time in INBA Taiwan 2020 gi INBA Taiwan national competition sida nang yaudana haina aina thogot pibne puning je adu mana hoi haina hai maji sana bi haureba ani competition gi yauna wi ma phajana sana chang naina diet ga ji chadana afaba yen ga ji futana yerum chadana khoda tawre adagi magi hong pase sina ibna sai mamang ta bang sagi chain reaction hai ko sagi importance of regular exercise the impact of regular exercise and sports participation on students
attitude and academic performance kamai together maji maning the famamado quite the ahan mamangi bench sida phame di class the ko ai ge thangna thari ba phanjida pham eba adagi aina takpi ba paraji ma dum phajana tare adagi ma isalli adagi mana khangdaba yawse aingon hang eba any question man khangdaba yaw hang e adum 100% ma focus toreba yose sidagi adagi mangon hong e ko si chain action ne mana sai sajel to bahar ko digi ma karai da hong bala e magi diet hong bala e adai magi tumba da hong